Thu Thar Thlirna episode somni pakuana kan lo lom le veka chu tun tuma kan thlir ho ma sakber tur chu Russia President Vladimir Putin chuan US in Russia le Ukraine Indo tihtawp ani theih na rawtna a siam chungchangah thusawi thar November ni somni pasari Ningani khana ron neya chutah chuan tuna an Indo nei meka Russia sipaiten an op meka tangte a Ukraine sipaite an inhnukdawk chawin remna kongzon theih aniang aron ti ani tuna Russia le Ukraine Indo nei meka hian Russia hian Ukraine khochaklam rambial engamazat hi Russia in anei hlen an phuta chungzinga chuan kumsang ni sompali kuma Ukraine ram chunga om Crimea ram Russia in sipai chakna manga an lakte baka Donbas khochaklam rambial huam chunga Russia sipaiten an op mek ram te hi atela Russia President Vladimir Putin hian Kyrgyzstan atlo in November ni somni pasari Ningani khan thusawi het hemi chungchang hi ane chuta chuan US sarkarin Indo tihtawp na tura rohman na an siam chungchanga angai dan chanchinthar lakhom tuten an zota a chana chuan Russia chuan tuna an sipaiten an opmek te neihlen an dua heng biala tanga Ukraine sipaite an inhnukdawk chuan remna dawkan akil theanga Ukraine sipaite an inhnukdawk lo ani chuan sipai chakna hmangin Russia chuan heng lai rambial te hi an hlotlin pui thodon ni in a chang ani Geneva kopuya US te Ukraine te le European allies ten US rotna chungchanga thil soi hona an neya an thurel chungchang po Russia sarkar chuan an dong to ni in Vladimir Putin hian asaya in remna zon na konga thil pai mo tak tur ania ma se thil then khat ero chu ram le ram indor ton na an man thin tong kam ngei a soi ho ngai alo om ni in Putin hian a soi bokani Putin hian a soi zel na chuan Crimea le Donbas rambial chungchang chu US sarkar te nena soi ho ngai tak thil ani thu a soi bokani kanon soi fo to thina Russia in Ukraine an do chan ber pakhat chu Ukraine ram chunga Russia tong mangle Russia thakal zel te chen tomna rambial Crimea te Donbas te Donetsk rambial te hi Russia hian an ram chunga rin lu hlen an dua heng rambial te hi zawa chungzinga chuan Luhansk te Donetsk te Zaporizhia te le Kherson ram te hi tuna Russia in Ukraine do meka hian Russia sipaite hian an hne chu de vek to tina soi thei ome heng rambial te hi Ukraine chuan tuna lo thei to lo masela in dawa wanga Russia sipaiten an ron hne chu wang ringota chan hlen an du boxi lowa chuti rolin heng rambiala an mi pui cheng tamjok te hian Ukraine hnuya kun du loin tun malama tang to khan helna te siamin Russia an thopui thina chungte ni wang chuan Russia le Ukraine Indo chin felna turatan hian thilboi thak tak hi a ommeka chung ani wang chuan Russia po hian pong por viewin an sipaiten henglai rambial te hi an opne to na samai sia tin henglai rambial a cheng mi pui te po hian Russia an thlop zok awang le an tong man ber po Russia lam tong ani awangin Ukraine hnuai om ai chuan mi pui tam zok du dan ai chuan Russia lama be hi an du zok boxia chung te chu reng chuan Russia hian henglai rambial te hi nei hlen tumin remnat dokan an kilani point tran chana an mang reng don ni te point alang ta ni Russia le Ukraine Indo tihtawp na tur chungchang soi ho na nei tur hian US sarkar palai Steve Witkoff chuan kar le lama hian Moscow tlo dona chuta chuan Russia sarkar roi tulu te a han ti pui le don ani tin US sarkar hian an ram army secretary dan diskol po Ukraine ko pui kifa Ukraine sarkar roi tu te remna le mona om theina turatana indorna nei pui turin karle lama tho hian tir an tum bakani Russia le Ukraine Indo chin fel tumna konga hian Russia President Vladimir Putin chuan tuna Ukraine ro relmek Volodymyr Zelensky kai roi sarkar hi antram atop to a in thlan pui ma chon lawaro relna anla chel chunjom zela wang hian dan lawaro rel tu ni in asoya chu wang chuan Kyrgyzstan chanchinthar lakhom tu te ma po heng tuna Ukraine ro relmek Volodymyr Zelensky kai roi sarkar te nena remna thuthlung zia ho chu thilom ze nei lo turani ti in asoinon le hialani Ukraine rama hian Indo-an ma chona wangin in thlan pui nei theilawin martial law an kalpui meka hei hi Russia lam chuan sei selin dan lawaro rel tu ti in Zelensky kai roi sarkar hi an sei lui vengar ngar bokani panhina chuan kan video ron dan hnung bera kan sei to Hong Kong kopuya mi hring chen na ina kang mai na satak chuak awang anun na chan zat khan pung zela
he thu kan buat sai lai thleng hian nun na chan za thi za somni pariat an tling chhota a kan video ronda nu hnung bera khan nun na chan zat ka somnga panga an tling to kan tia tuna chuan za somni pariat an tling chhota a tin hliam tur zat po hi azat tak hriat theilo ni ma sela sarkar lamin an hriat thei chena chuan mi somsari pakua an nia tin mihring ruang somriat pakua te chu tu tange an ni ti hriat fe theilo khopin an kang chia nia sui nia he Hong Kong khopuya mihring chenna ina kang mai na satak chok hi a chhuah chan tak ki hriat chian la ni lo ma sela he in hi in chong somthum pakhat vela sang block pariata thendar ania mihring cheng po sang ni chuang vel bor an chenga chung a an chen na mun te chu tu na hian an chei thar lai me ka nia hetia an chei thara na thok tu ten nan tho na ta na an thil zar tele an na thok tu te chet vel na tur ta na mau an han tun khom an han phur khom ate kha kang mai hian manin thel rual lok a na sa in kang mai kha chuak ta niarin ani bera hemi kang mai chu chan tak hi chui chiang turin Hong Kong sarkar thunei tu te poina chui chiang tu tur ten ruat to a tin tun thleng hianin akan na chan tak kha hriat fia ala harsa ni te poin an soi bokani pathumna chuan kan video ronda to a kan soi to tho Washington DC National Guard pahnih duty lai silai ka wanga hliam tur pakhat jok nulakum som ni mi Sarah Beckstrom chuan a hliam tur lovin dom doina a boral ta a hliam tur pakhat jok kum som ni palimi Andrew Wolfe po dom doina enkol me kani he Washington DC National Guard sipai pahnih silaya kap tu niapu lankana hi kum sang ni som ni pakhata Taliban ten sarkar Afghanistan an khan kai hruile dona an ram chho sana US pemlu deal jinga mi kha ania ti chuan US a hina pemlu ta magdek mai chu he silai met puak tu nia rin hlel hi Afghanistan a omlai khan US sipai Afghanistan duty tenen nan thok tlang thina US sipai intelligence te lo tho pui thin tu berania hetia silai Washington DC mun laili laili to ka ahmet puak National Guard sipai duty pahni an ka phliam te hi thilmak ve tak chu nia chu wang tak chuan US sarkar point mak antia tin he asilai pu chan hi chanchinthar sang sang ate kan han bi kuala soi mai tur a mo kha han soi fi mai tur ala omri lo ni te poina langani hetiang ramdang atanga US ron pemlu tin poi khoina lian tak ania wang hian US President Donald Trump chuan Khawvel ram ra thei jok that world country ti an soi thin ramatanga US pemlu dil na zong zong chu tihtawp bri ani tur tho te po asoya amairo chu that world country zong zong tia hian Trump hian khoi ram nge hemi US pemlu dil te an dil na tihtawp leilo kani tur thu hi chiang taka soya nei lowa amairo chu hetianga Afghanistan mi US pemlu tina silayan me po chungchangah ero chuan chakzoka heng ramdang atanga ron pemlu te en fian na le an dil na te han tihtawp leilok te khachu US sarkar hi chuan an kalpui me kani palina chuan November ni somni pariat zirtop ni jingdar thumvel khan Syria chimlam Beit Jinn khwa Israel sipai 55th Reserve Paratroopers Bridage te chuan Muslim firfiak pol al-Jama'a al-Islamiyya mi le sa mi pahnih man tumin an thok choka an mi man tum te hi an lo lamu hi la ti chuan an mut hmuna chuan an vaman ta ngala Israel sipai te hi heng an mi man tum te an man zoa an let le tur chu firfiak pol zinga mi midang ta khan an lo kap ta Israel sipai parokten hliam an tuara an zinga pathum phei chuan hliam na takan tur nge sipai hliam tur te hi Israel sipai thlo theina mangin namdoin panpuyan nia tuna hian enkol me kan nia Israel sipai te hian firfiak pol zinga mi ngamazat an ka phlun ve niin anin soya Syria lam media te tarlan danin he Israel sipai te na anram chung an ron lu a hetiang poi khoina ron ne wang hian Syria mi song pathumin nun nan chan ni nan soi bokani Syria sarkar chon ramrika na diklo taka anram chunga Israel sipai ten poi khoina anon nei chu andem thu soin dan bo chetna lian takani anti ani Israel sipai te hian nikum December thla atang khan Syria ram chung kilometer sompanga athuk vela hian duty post pakwa anneya Syria tanga Israel beitumte an lo chang thina tuntoma Israel sipai ten an vamachon ber al-Jama'a al-Islamiyya firfiak polte hi
Hamas te ne na inthurwal thin nia soin nia tuna anwa bitum mi pahnih te hi unaw an ni nge a anwa man tak te kha khami te khan tunlai hian Israel sipaite hian intelligence report an don danin poi khoina lian tham tak Israel ram chunga hemi te unaw hian nei an tuma wangin an ral thuam te po an lo che khol na saviau ni in soyania tin heng firfiak pol Syria ram chunga in kulmek al-Jama'a al-Islamiyya te hi Hamas te mai ba ka Hezbollah helpol te nen po inthurwal nia soyani wangin Israel sipaite hian anwa bitum lo thailo ni in anin saive bakani pangana chuan India External Affairs Ministry tu puang tu tena an soidanin Russia President Vladimir Putin chuan kumin December ni li le ninga chung hian India ram aron tlo dona New Delhi khopuya hemi India le Russia tena kumtina into khom thil soi ho na India Russia summit tia an soi thin chu nei ani dona chu Vladimir Putin hian aron man pui dona hetiangang into khom hi kumtin India le Russia hian an nei thina wangin ni kumlama pokhan India Prime Minister Narendra Modi chu Russia ram khopui Moscow a hansin to bokani Russia in Ukraine an dawatanga India atlole masakber tur ani dona chu Putin hian India ramatlo nunun ber chu kumsang ni somni pakhat khan ania khamin huwa khan India hi ron tlole to lawa India External Affairs Ministry te chuan Putina'n India ron tlo tura hian rampani te inkara in thian thatna chunjom zel dan turte an soi puidona tin thilpoi mo tak ani dona wangin Russia President Vladimir Putin and India ron tlo tur hi chanchinthar langsar takania tin hei ba ka hian rampani India le Russia ten Khawvel ramdang ten anin kom ngai awanga an kom ser deuh reuh chungchang te po hi soihona hun thatak ram hroi tu pahnih Putin le Modi ten an nei thei be se nia tin sumdon na konga te po India le Russia hian lo thok dun reng thina India ina British laka zalena ne tang khan Russia hi India thian thatak ania engama chen phei chu India sarkar hian 5-year plan ti India ram bina mason na kalpui thina tura kumnga chunga na tho tur ro man na nei thin te po hi Russia ti dan an enton thin kha ania chu planning commission ni na kalpui thina nia amaro chu India rama sarkar na ten in thlaka BJP in sarkar an han chang chawa chuta chun Narendra Modi kai roi sarkar chun planning commission te chu han noi bowin chu tiang ang mingthar ka niti ayok ti ta kha andin ta 5-year plan an tiang tak tak te kha an kalpui talutuk lo deuh ni te po hian alanga chungte ni wangchon India le Russia hitun ma India ina zalena a han nei tira tang po a India thian tha Russia hi an ni reng thina amero chu Modi atam khatna han sarkara ti chuan US lam khotlang lampang an han hoi tam ta dewa khanga khan India le Russia in thian thatna omreng thin te kha adal ta deuh le ko mo ti turan ni lain Russia le Ukraine an hin dawa khotlang ram ten Russian komser na sat kara Russia ramatangin India in tuyal thei mantlom zo kan leita hiu sia chu khotlang ram abikin US ina India laka sumdon na konga po chiaron ti pun pha na chan te kha ania hemi chungchang he kon sei photo thina chungte ni wang chuan Russia le India hi an han tang rol thar le anin thian thatna po thale zul sot ti te point a soi thei ome tun tuma Vladimir Putin an India ron tlo hian India chuan man ni deuh loka India le Pakistan ina Indo operation sindur an neya air defense system S-400 anti an man tang kai ema wang khan Putin lo zin tura po hian India chuan Russia ram air defense system hemi S-400 hi tamzok label le tum nate po an neya chungchang te po chu Putin hian sei puirin ania tin kum sang ni somni pali tanga sang ni somni panga chung India le Russia ina sumdon na konga poisan man to zat hi chu US dollar tluk le ding on somruk pariat le point pasari atling to chu wang tak chuan heng India le Russia te hi anin thian thatna akal na sat mai ba ka sumdon na konga po an thok dun na sa in an poisa chevel po aturu ina tam tham viawa chu tin ya wang chuan India ram economy point Russia hi engani angai tha theilo ti te point asoi thei ome Putin hian India ram ron tlo huna hian India ram atanga Russia sarkarin Thu Thar pon chona channel an bot sai tur hon na te po anei don nia soyani pokani
parukna chuan Karnataka State Rural Mek Congress Party Roi Tulok Pani Chief Minister Nilai Siddharamaya le a Deputy Chief Minister Nilai DK Shivakumar ate inkara Chief Minister Lalthu Thleng inchu na thom omek chungchangah Congress India Rampuma Congress President Malikarjun Kharge fapa le Karnataka Rural Development and Panchayati Raj Minister Nimek Priyank Kharge chuan November ni somni puriat zirtop ni khan chanchinthar lakhom tu te zo na changin thusawi thararon ne chutah chuan Karnataka Congress roi tulok pani te inkara siam inchu na Chief Minister post inchu na inrui pona omek chungchangah India Rama Congress Rural na sangber Congress High Command chuan Karnataka Congress roi tulok pani te inkara inrui pona omek chu chinfel dan tur a hun le ati dan tur an hria a hun an tia an ron chingfel mayang ti in chanchinthar lakhom tu te asoya he India Rama Congress President Malikarjun Kharge fapa Priyank Kharge soidan chuan an roi tulok pani inrui pona nei mek te chu atul chuan Delhi an party roi tu tenen an boina soi ho turin an jin ve theya Delhi Congress High Command ten Delhi jin turin ron ko phot sela atulani chuan an kalmai dona chumi awang chuan he boina chungchang hi chu mi puitena ngai dan lo soya chanchinthar lakhom tu te poina thuthang diklo tak te lo the dar lo turin adu thu soya chu wangin mi puite chuan ngai dan diklo nei loin Congress High Command te hian he boina hi an chingfel the ni ti lo se adu thu te po soya a soizelna Congress hi kumza somre to upa ani to a chu wangin party chunga boina neu hi chu tun pa tang po til lo thleng to thina nia Congress Rural na sangber High Command te hian a chinfel dan an shrem emani ti in an Karnataka State chunga roi tu pani te inkara Chief Minister ni inchu na omek chungchang asoya hemi chungchang hi chu kan video ron da nun bera khan kim changang rang taka kan soi to wangin kan soi chun zom thui to lawang pasarina chuan India sarkar lai puya Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju chuan November ni somthum pathian ni hian all party meeting a kawa chu miom zia chu parliamenta political party MP nei zong te kha thutkhom a thilsoi ho puya asomani heta hian parliament classic thutkhom December ni khata thanga ni ko chung nei tur chungchanga sarkarin bill sang sanga putlu tur tele parliament session thataka kalpui ni thina tura party sang te inron khom na hun kha nei puya asomani kumina parliament classic thutkhom nei tura hian boruak so sang view tura rin te pon ya chan chu sarkar lai pui hian in bill som putlun tuma chungzinga chuan Chandigarh khopuya in opda dan man mek chu India dan pui articles an hi somli noya da turain bill putlu tumna oma amairo chu he bill hi putlu ani don tia thoman omatang khan eptulam party ten soiselin andu lo thu te khan ron tlang au puina sa chu wang chuan tuna thil landana hi chuan sarkar lai pui hian Chandigarh khopui in en kolna India dan pui articles an hi somli noya da tumna bill putlu an tum hi an hnukdawk let le nia soi ania hei baka hian India zirna sangjok enkol tu peng sang UGC ti te AICTE ti te NTA te chu tia asang noya omlawa mun khata chun khom rotna bill te po putlu tum zinga hian atela in parliament classic thut khoma hian eptulam hian election commission of India ina state 10 kata electoral roll en non run pui special intensive revision an kalpui chungchanga thil diklo tam tak omnia an soithin te po parliament house a hian classic thut khom an han nei huna hian sarkar lam soiselna na taka au cho pui an tum ni in arin omboka chungte ni wang chuan kumin parliament classic thut khom hi a boruak asap tong takena hot view tura rin te po ani Congress General Secretary Communication changtu Jairam Ramesh chuan kumina parliament classic thut khom December ni khata tanga ni ko chau sarkar lai puin atuk hi atrei lo lutuk ni ti na soi sela sarkar lai pui chuan until ti diklo lam eptulam ten anron lai lan an lawa wang le soi sel na hun tam a om an lawa wangin parliament classic thut khom hi toite tanan ko nin a soi ve boka e chungte ni wang chuan kumin parliament classic thut khom a hian chanchinthar ngai nom tak te po aron om chho thei turarin ani tuntrumatan chon kan du tok le photanga kan video ron da thinte
min lo comment sak thina kan lom em in comment te hi hlu kan tia ke ni tan tak hian comment kan mu hian min ti phurin min ti tang thina tin kan hriat ngai lo tele kan soi sual te kan ti dik lo te po inon soi thina in tlarung hau lawa faksel na te po kharon tel zel tur chau le indu dan te in hriat chak jong te po ron soi thin turin kan som chawa tin ko jung puilem kha like san tia chu me thin turania lom ngai min long me sak le tur chau point kan soma tin kan channel te po subscriber nei te hi tool ve thina ke ni lam chuan subscriber nei lo point min lo ngai thlak sak chun kan lo mem thina ni lain YouTube lam te hian subscriber nga te hi an du thina wang hian kan channel la subscribe lo te point min lo subscribe chun som zel turin kan som chewa tin al link hemi as the dar na ko hian share ti kha han click ula ti chuan WhatsApp lama te po a share dar thei zel ani ti te po kha kan han soi ve rim ni sela in zawa in hun thatak en nei kan du saka cheu